Narada Gospel TV Gospel Song ubutumwa mu indirimbo yitwa Our God Imana yacu. Indirimbo yaririmbwe na Tomurin Chris. Indirimbo ndayitsura abantu bose bakunda ubutumwa mu ndirimbo kandi bakunda indirimbo zaririmbye Imana. Amazi yahindutse divayi, yahumuye impumyi, amaso y'impumyi. Nta n'umwe umeze nkawe, nta n'umwe umeze nkawe. Wamuritse mu mwijima, watuzamuye kure y'ivu ritumuka. Nta n'umwe umeze nkawe, ntawe umeze nkawe. Imana yacu irakomeye, Imana yacu ifite imbaraga, Imana yacu uruta abandi, Imana yacu ni umukiza mu mbaraga zihebuje. Imana yacu murika mu mwijima, watuzamuye kure y'ivu ritumuka. Nta n'umwe umeze nkawe, ntawe umeze nkawe. Imana yacu irakomeye, urakomeye. Imana uruta abandi, Imana yacu uri umukiza mu mbaraga zihebuje. Imana yacu, Imana yacu urakomeye, Imana yacu urahambaye, Imana uruta abandi, Imana yacu uri umukiza mu mbaraga zihebuje. Imana yacu ninde usa n'Imana? Nta n'umwe wabona, nta n'umwe wabona muri iyi si. Nta n'umwe. Nimba Imana iri kumwe natwe, ninde waduhagarika? Nimba Imana iri mu ruhande rwacu, niki cyaturwanya? Nimba Imana iri mu ruhande rwacu, niki cyaturwanya? Ninde? Niki cyaturwanya? Niki cyaturwanya? Imana yacu irakomeye, Imana yacu ifite imbaraga, Imana urutsa abandi, Imana yacu ni umukiza mu mbaraga zihebuje. Imana yacu, Imana yacu, Imana yacu urakomeye, Imana yacu ifite imbaraga, Imana urutsa abandi, Imana yacu ni umukiza mu mbaraga zihebuje. Imana yacu, nimba Imana iri kumwe natwe, ninde waturwanya? Nimba Imana iri mu ruhande rwacu, niki cyaturwanya? Niki cyaturwanya? Niki cyaturwanya? Niki cyaturwanya? Niki cyaturwanya? Nta na kimwe. Uzasome rwose mu Baroma 8:31. Imana yacu ni umukiza, Imana yacu irakomeye, Imana urutsa abandi, Imana yacu irakomeye, Imana yacu uri umukiza mu mbaraga zihebuje. Imana yacu
mana yacu uri umukiza, mana yacu urakomeye, mana uruta abandi, mana yacu uri umukiza, mana yacu uri umukiza, mana yacu. Niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha ninde? Abaroma 8:31. Murakoze cyane.